Zdravo, moje ime je Elvis i ja sam partner na nivou 6 u kompaniji DGPT. Ovaj video ima za cilj da vam pruži sve relevantne i važne informacije o DGPT-u. Slobodno dijelite ovaj video i koristite ga za prijem novih članova. Sada, hajde da vidimo šta DGPT može ponuditi vama i zašto se DGPT može smatrati vašim putem ka financijskoj slobodi. Prezentator ovog materijala nije financijski savjetnik. Svrha ove prezentacije je da vas upozna sa tim kako i na koji način funkcioniše DGPT platforma. Nakon što dobijete sve relevantne informacije i saznate o mom ličnom iskustvu, na vama je da donesete vlastitu odluku o mogućoj investiciji. Šta je DGPT i kako funkcioniše? Ali prvo, hajde da vidimo šta DGPT sigurno nije. Oni koji nisu dovoljno informisani ili su jednostavno površni i ne žele istražiti ovaj projekat, jer ne uzimaju u obzir sve činjenice, samo će odmahnuti rukom i zaključiti da je ovo klasični Ponzi. Šta je Ponzi? Ponzi je sistem koji nema specifičnu svrhu i nema pravi izvor prihoda. Prihodi, nagrade ili premije se isplaćuju isključivo i samo iz uplata novih članova. Kada prihodi od novih članova postanu nedovoljni da pokriju isplate ostalim članovima, sistem se ruši i zatvara. To se obično dešava između 3.0 i 9.0 dana od pokretanja sistema. DGPT ima pouzdan izvor prihoda i u septembru 2024. godine završava uspješnu prvu poslovnu godinu. Trenutno u DGPT-u isplate iz sistema već su desetostruko ili čak 100-struko premašile iznos priliva koji se ostvaruje upisivanjem novih članova. Ko stoji iza DGPT projekta? Prije osnivanja, projekat je planiran i pripreman od 2021. godine. Nakon što su svi tehnički zahtjevi i programiranje finalizirani i završeni, VPPLC je osnovan u Kaliforniji SAD 8. septembra 2023. Na prethodnoj i ovoj stranici možete vidjeti dokumente o osnivanju i odobrenje za DGPT sa strane kalifornijskog sekretara države pod brojem 202-358-819-639, 202-358-819-639. Zvanični državni dokumenti dokazuju da je kompanija autentična. Zvanična registracija kompanije može se pronaći online, link je dostupan u opisu videa. Ljubazno posjetite navedenu web adresu i unesite registracijski broj 202-358-819-639 u pretraživačko polje kako biste dobili zvanične informacije od DGPT u zvaničnom registru kalifornijskog sekretara države. Kako se generiše prihod? VT je inovativna platforma koja koristi snagu malog dijela po kapaciteta naših mobilnih telefona ili tableta za generisanje profita kada su u stanju mirovanja. Svaki mobilni telefon ili tablet ima mnogo neiskorištene snage i kapaciteta po procesora koji nemaju svrhu. DGPT platforma uzima mali deo te neiskorištene energije i usmjerava je u oblak kompanije putem aplikacije koju ste instalirali na svom telefonu ili tabletu. Što se tiče same DGPT aplikacije, veliki broj novih članova izražava zabrinutost zbog moguće krađe ličnih podataka i privatnog sadržaja na njihovim uređajima. Nema razloga za brigu. Instaliranjem DGPT aplikacije omogućavate pristup isključivo u procesoru vašeg mobilnog telefona ili tableta. DGPT aplikacija ne krade vaše lične informacije niti vas špionira. DGPT aplikacija ne usporava vaš uređaj jer koristi malu količinu kapaciteta samo kada je vaš uređaj neaktivan. DGPT aplikacija ne prazni vašu bateriju. Partneri kompanije plaćaju naknadu za pristup i korištenje procesorske snage pohranjene u oblaku. Naši odgovarajući partneri su Facebook, Hugging Face, Google, OpenAI, Nvidia, 1AI, Amazon, Apple, Biomap, Meta,
i mnogi drugi. Možete biti sigurni da nijedna od ovih kompanija ne bi dozvolila da se njihov brend koristi u pravne svrhe, jer bi u tom slučaju bile izložene pravnoj odgovornosti. 6.0 prihoda od partnerskih ugovora kompanija koristi za isplatu kompenzacije na dnevnoj bazi, dok aktivno učestvujemo u procesu i pružamo naše resurse. Iznos prihoda za svakog člana zavisi od toga koliko član učestvuje u tom procesu, prema broju aktivnih akceleratora koje ima. 4.0 prihoda od partnerskih ugovora kompanija koristi za dalji razvoj, marketing, širenje tržišta i troškove upravljanja. Ovim dijelom smo stoga objasnili izvor prihoda i na taj način postavili prvu osnovu sigurnosti i održivosti. Dodatnu sigurnost pruža činjenica da je broj akceleratora koje možete kupiti ograničen. Neka ta činjenica bude druga osnova sigurnosti i održivosti. Na ovom ekranu možete vidjeti maksimalan mogući broj akceleratora koje možete kupiti na jednom računu. U slučaju da je broj akceleratora koje možete kupiti izuzetno visok ili neograničen, to bi bio jasan alarm i siguran znak da nešto nije u redu. Kasnije u prezentaciji ući ćemo u više detalja i objasniti kako akceleratori funkcionišu. Hajde da odvojimo trenutak da saznamo treću osnovu sigurnosti i održivosti. Treća osnova sigurnosti i održivosti je afiliate program ili program preporuka koji se proteže samo do vašeg trećeg nivoa. Naravno, vaša struktura se širi dalje od trećeg nivoa, ali dobijate bonus za preporuku samo za prva 3 nivoa. Iznos bonusa zavisi od toga da li je vaš član na A, je ili C nivou, kao i od vašeg trenutnog nivoa karijere. Po mom mišljenju, još uvijek moramo odrediti možda najvažniju četvrtu osnovu sigurnosti i održivosti. Potražnja za ovom vrstom usluge konstantno raste i očekuje se eksponencijalni rast. To znači da je tržište za našu uslugu osigurano i najvažnije za dugoročno. Čeka nas još veća potražnja, mnogo više partnerskih ugovora. Veoma je važno da imate na umu da smo na početku ere za ovu vrstu usluge. Nakon što smo čuli sve činjenice i argumentovali da je DGPT platforma finansijski funkcionalna i održiva, vrijeme je da pređemo na detalje i objasnimo kako možete ostvariti pasivni prihod i izgraditi karijeru. Slijedite ovih 5 koraka da biste ostvarili profit. Prvi korak je instalacija aplikacije. Instaliranjem aplikacije na vašem mobilnom telefonu ili tabletu možete generisati simbolični dnevni prihod između 0,01 i 0,02 dolara. Drugi korak je kupovina akceleratora. Kupovinom akceleratora za računalnu snagu možete izvršavati dnevne zadatke i jednim klikom možete ostvariti dnevni profit. Treći korak je da kreirate svoj tim ili afiliate program. Možete ostvariti dodatni profit putem bonusa za preporuke do vašeg trećeg nivoa i povećanjem tima napredujete kroz svoju karijeru. Steći ćete mogućnost da kupite skuplje akceleratore koji generišu veći profit. Četvrti korak su superračunari. Kupite akcije superračunara sa unaprijed određenom fiksnom stopom povrata i trajanjem između 1-0 dana ili 1, 2, 3, 5 ili 7 mjeseci. I na kraju, peti korak je globalno partnerstvo. Nakon što dostignete nivo 3, imate mogućnost da potpišete ugovor s kompanijom i možete steći pravo na mjesečno platu. Prvi korak, instalacija aplikacije. Kada instalirate DGPT aplikaciju na svoj mobilni telefon ili tablet, ona se integriše u DGPT sistem i možete početi zarađivati. Ovaj iznos je simboličan i možete ga zatražiti jednom u 2-4 sata. Sjedište DGPT kompanije je u Sjedinjenim Američkim Državama, a vremenski okvir od 2-4 sata se računa prema vremenskoj zoni. Drugi korak je kupovina akceleratora.
Kupovinom akceleratora možete sudjelovati u obukama i početi generirati ozbiljnije dnevne zarade. Svaki pojedinačni akcelerator može izvršiti zadatak jednom svakih 2-4 sata. Kao što možete vidjeti, svi akceleratori imaju isto trajanje od 6-0 dana. 6-0 dana, dakle, primarni porez košta $5,0, dnevni profit $1,60, prihod $96. Akcelerator 1 cijena $1,00, dnevni profit $3,40, prihod $2,04. Akcelerator 2 ima cijenu od $2,00. Dnevno trgovanje traje 2 sata manje od $1,00. Dnevni profit iznosi $3,40, a prihod nakon 6-0 dana je $2,04. Akcelerator cijenu od $2,00. Obuka traje 2 sata. Profit $7, prihod nakon 6-0 dana $4,20. 3 ima cijenu od $6,00. Profit je $2,2 dnevno, a nakon 6-0 dana $1,320. Akcelerator 6:00 dnevnog trgovanja manje za 4 sata. Dnevni profit iznosi $2,200, a prihod nakon 6-0 dana je $1,320. Akcelerator 4 ima cijenu od $1,200. Dnevna obuka traje 4 sata. Dnevni profit iznosi $4,6. Prihod nakon 6-0 dana iznosi $2,760. Akcelerator 5 cijena. Na kraju. Akcelerator 6 ima cijenu od otprilike $6,000. Dnevna obuka traje približno 5 sati. Dnevni profit iznosi $2,500, a prihod nakon 6-0 dana je $1,500. Kao što smo ranije spomenuli, broj akceleratora koje možete kupiti na svom računu je ograničen. Akceleratori 5 i 6 mogu se kupiti samo kada dostignete odgovarajući karijerni status. Korak 3. Kreirajte svoj tim, preporučite DIGP svojim prijateljima. Izgradite tim i zarađujte proviziju. Izgradnjom tima postižete višu karijernu razinu. Na taj način se povećavaju provizije od preporuka i otvara vam se prilika da kupite skuplje akceleratore koji donose veći profit. Kada instalirate DIGP aplikaciju, vi ste na nivou 0. Kada izvršite prvu uplatu i kupite barem akcelerator 1, dostignut ćete nivo 1 i imat ćete proviziju od vašeg prvog nivoa 5, od drugog nivoa 3 i od trećeg nivoa 1. Nakon što imate 3 aktivna člana na svom prvom nivou, doći ćete do nivoa 2. U tom slučaju, vaše provizije od preporuka će porasti za 1, kao što možete vidjeti. Da biste dostigli nivo 3, potrebno je imati 5 aktivnih članova na vašem prvom nivou, a potrebno je 5 aktivnih članova na B i C nivoima. Da biste dostigli 4. nivo, potrebno je imati 0 aktivnih članova na A nivou i 0 aktivnih članova na B i C nivou. Da biste dostigli 5. nivo, potrebno je imati 0 aktivnih članova u vašem prvom nivou i 0 aktivnih članova u vašem drugom i trećem nivou. Da biste konačno dostigli 6. razinu, potrebno je imati 0 aktivnih članova na A razini i 0 aktivnih članova na drugoj i trećoj razini. Kao što možete vidjeti, postoci se povećavaju za 1 poen kada dostignete višu razinu. I jedna napomena, samo važeći članovi vašeg tima koji imaju barem jedan akcelerator, onaj vrijedan $1,000, se računaju. Dakle, ovo je proračun potencijalnog profita akceleratora prema karijernoj razini. Pogledajmo šta možemo učiniti kada spojimo drugi i treći korak. Kao što možete vidjeti, od nivoa 1 do nivoa 4 broj akceleratora koje možemo kupiti je u suštini isti. Dakle, možemo kupiti jedan osnovni porezki zadatak. Možemo kupiti 1,0 akceleratora 1, 1,0 akceleratora 2, 8 akceleratora 3 i 8 akceleratora 4. U tom slučaju, maksimalna moguća investicija za jedan račun iznosi $1,745,0. $1,745,0. Dnevni prinos je 6,4960. Prinos 6,0 dana 3,8976. Neto profit oduzmu ulaganja 2,1526. Prinos 0,6060 dana 3,8976. A ne profit kada se odbije trošak ulaganja iznosi $2,1526.
Kada dostignete nivo karijere 5, možete kupiti sve akceleratore koje možete kupiti od nivoa 1 do nivoa 4 plus 3 puta akcelerator 5. U tom slučaju, vaša maksimalna moguća investicija za jedan račun iznosi $26,450. Vaš dnevni prinos je $1,009,60. Prinos za 6 dana iznosi $6,0576. Vaš dnevni prinos je $1,009,60. Prinos za 6 dana iznosi $6,0576. A neto profit kada odbijete troškove investicije iznosi $3,4126. Na kraju, kada dostignete nivo karijere 6, možete kupiti sve akceleratore iz prethodnih 5 nivoa, plus 3 puta akcelerator 6. Vaša maksimalna investicija po računu iznosi $4,450. Vaš dnevni prihod je $1,759,60. Prihod za 6 dana je $1,05576, a vaš neto profit posle troškova iznosi $6,1126. Prinos za 6 dana iznosi $1,05576, a vaš neto profit kada odbijete troškove investicije iznosi $6,1126. 4. Korak je superkompjuterstvo. Superkompjuterstvo je dodatna opcija koja vam omogućava da ostvarite dodatni prihod. Pored prihoda od akceleratora, bonusa za preporuke i nagrada kompanije imate mogućnost da ostvarite dodatne profite. Glavne karakteristike ove opcije su da dionice mogu kupiti svi validni članovi bez obzira na rang karijere. Nema potrebne interakcije, nema svakodnevnog klikanja. Na kraju ugovora primate ukupni iznos i raspolažete njime. Kako želite, za ovu opciju nema bonusa za preporuke. Pogledajmo profit po tipu superkompjutera. Prvi tip je RC4090. Trajanje ugovora 1,0 dana. Cijena akcije $1,00. Prihod nakon 1,0 dana $1,10. Stopa prihoda 1,10. Tip 40S. Trajanje ugovora 1 mjesec. Stopa 1,10. Sljedeća vrsta LZST. Cijena po akciji $1,00. Ukupni prihod $1,60. Stopa prihoda 1,60. Treća vrsta 6,000. Trajanje ugovora 2 mjeseca. Cijena po akciji $1,00. Ukupni prihod $2,30. Stopa prihoda 2,30. Četvrta vrsta A5,000. Trajanje ugovora 3 mjeseca. Cijena po akciji je $1,00. Ukupni prihod je $2,30. A stopa prihoda je 2,30. Četvrti tip A5,000. Ugovor traje 3 mjeseca. Cijena po akciji $5,000. Ukupni prihod $1,500. Stopa prihoda 3,00. Peti tip A1,000. Ugovor traje 5 mjeseci. Cijena po akciji $2,000. Ukupni prihod $1,000. Stopa prihoda 5,00. 1,000 je posljednji tip. Tipike 1,000. Trajanje ugovora je 5 mjeseci. Cijena po akciji je $2,000. Ukupni prihod je $1,000. A stopa prihoda je 5,00. 1,000 je za sada posljednja vrsta superkompjutera. Trajanje ugovora je 7 mjeseci. Cijena po dijelu je $5,000. Ukupni prihod iznosi $3,500. A stopa prihoda je 7,00. Dakle, stigli smo do koraka broj 5, to je globalno partnerstvo. Postajući partner kompanije, stičete pravo na redovnu mjesečnu platu uz druge beneficije. Direktor marketinga određuje uslove koje trebate ispuniti da biste postali globalni partner i ocjenjuje vaš rad. Ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan, dobit ćete mjesečnu platu od kompanije, pored prihoda od akceleratora, provizija za preporuke, prihoda od superkompjutera i mogućih drugih bonusa. Kada dostignete nivo 3, možete se prijaviti za redovnu platu partnera za beleške. A ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan, dobit ćete platu od $2,000 na mjesečnom nivou. Kada dostignete nivo 4, možete se prijaviti za platu partnera za primarnu napomenu. I ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan, dobit ćete mjesečnu platu od $5,000. Na nivou 5 možete se prijaviti za platu partnera za srednji čvor. I ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan, dobit ćete mjesečnu platu od $1,500. Kada dostignete nivo 6, možete se prijaviti za naprednog partnera čvora. I ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan, dobit ćete mjesečnu platu od $3,000. Ako na svom A, B ili T nivou imate 2 napredna partnera čvora, tada se možete prijaviti za platu regionalnog partnera čvora. I ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan,
dobit ćete mjesečnu platu od $5,000. I na kraju, ako imate u svom A, B ili C nivou 2 regionalna partnera i ako ispunite sve uslove i ostvarite svoj mjesečni plan, dobit ćete mjesečnu platu od $1,000. Došli smo do kraja prezentacije. Hvala vam na pažnji i nadam se da ćete postati jedan od mnogih zadovoljnih korisnika Digipta. Čuvajte se!